Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Ariel. Manipod syudad ti Bagyo. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan ti amok ang nagkurangak iti asawak, ngem apay ana aramid na kanyak ti kastoy. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ariel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Addaman ng biyahek, Nadine. Bali talungal daw ng awanak. Iso nga anusang pailaang. Tasiksika ti mga sikaso kadagiti duang anak ta. Kat, anyapay ngay, nairwama kun ang kanayon nga agmay-may sa mga aywan kadagiti anak ta. Tadakat nga rod trabaho ka. Alang, agan-anad ka kumaakanayon. Sana balay. Tamatong palan jay karikan ka. Nga itaatawanan ti panagkalay sa ata. Lukas ta, adan ornong mo? Adamatan. Ket sumarunon to nga iurnungak ti may sapay avan, akayat ko agatangan. Sapay la ko mga rod, tamatong palday ta nga arapaap mo. Iti kasta, saan tan amarigatan amang padakkel kadagiti anak ta? Matungpal na din. Basta gagatak lakit di. Aramidak amin akabaalag. Tapno maipaayan kayo kadagiti anak ta, itinagin awa pa nagbihage. Imbaglakit din, tadda bukod ta akwarto iti hotel, ngayon tadagiti nangarkila kadata. Ay, huwan nga rod. Makainanatamot lang nga naimbag. Narigat mo't analaka ti trabaho tanya. Ay, awan mo't ngamin ti trabaho an nalakaitan pare. Kasapulan ti agbannog, tapno adda kwarta. Nagpaiso day ta. Imbagkan ka tabaro ka pa'y. Siya ngay, pamilyado akon. Wana, ngam, adamat kakabsat ko at tultulungak nga agad-adal. Dayta nga rod mo ti pagbilibakan ka. Isun saan mo amasango ti mga asawa. Kat noawan mo't mangayat kanyak pare. Kahit saan mo matngam mo nga agaram. Loko ka talaga. Siyempre, armaklaang mo't at ibabaya kursunadak. Sa bagay matkit di Adamot di ti babae amang ipakita iti panaggusto da. Anyam, jak kursunada. Ay katuan mat pare. Masapul ajay kap-kap na kam ti armam. Kas kumakanyak. Nina din laang ti babaeng ayatag. Iti agnanayon. Oh, naimbag man ta nakapasyar ka manan kaanakan. Unanti, di magasa kun Taasidag dito'y tinagpasyaran dagiti nangarkila kanyak. Agsubli akto kano, kalpasan ti 3 oras. Katapno sa anak amaburing amang ururay kadakwada. Dituyak pailaang agistambay. Ay katuan naimbag ta na panunot mo ti dimmagas. Amumat nga agmay-may sa akon dito'y. Tadamot amin na nakakasinsin mo'y ja abroad. Kat kumusta ngay mat ni tatang mo? Nasayat mo tanti. Bayan nyo, taibagak to apakpakumustaan nyo. Kat ti asawam ngay, kumusta kayo mat? Okay kami matanti. Ang gayam, itaatawon ti panagkasarmi. Kat awagan kayon to, intundandanin ti panagkasarmi. Ay kat nasayaat Tapno agbalin kayon aligal nga agasawa. Wen, ante. Oh, tatang, para kada kayo. Kanya ngay dagito, yubarok. Pasarabok akada kayo. Ginatang ko ijay Manila. Sa dino ijay Manila tinapanam? Iti ayan daan ti Melba. Isuan nakadagasak ijay Balayda. Ay kasta aya. Kahit kumusta ngay met ni Antame? Nasaya at tatang. Napintas latta. Kinapudno na. Pakpakumustaan na kayo. Ay, nabayagan, day di naudi ang nagkitaan, may. Idin sa pay lamay, day di nanang mo. Agpada kayon nga awan kabalay na, tatang. Nagabrod mo't amin ang anak na. Di pa'y lakit simurot kadagiti anak na ija abroad. Naibagak mo't daytan kan kwa na, tatang. Ngam saan na akayat? Kay kayat na kano ti agyan dito'y Pilipinas.
Manang, agpatulong kami kumakan ka. Anya atulong, Ariel. Ipag namin aminin dagiti kasapulan may papeles para iti panagkasarmi kanina din. Kat numabalin, dito ipayla ko mabalayo dagiti ubing. Tawan kadwada iti balay. Ay katwan day talagayam. Yag mo dito'y balay no kastangad na pagnayo kanina din. Agyaman ak unay manang. Sige nga rod, tay tulod mi dito'y balayo dagiti ubing inton bigat. O sige, urayan kayo. Makumikom kayon sa unay nga agasawa Talaga patuluyan yawn ti agkasar? Uwan tatang, tapno malpasen. Nasaya at day tabarok. Tanay, duan dagiti anak yaw. Nagsapa kayon tumat anailawan kinina din. Uwan nga rod tatang. Itami lang ang masikaso ti panagkasarmi. Kasanumat ngamin, nagurnong kami pa'y. Tinapatag, makapagkalay sa kayaw. Congratulations, Nadine, Ariel. Agyaman kami manang. Agyaman kami, manang. Maragsakan para kada kayo adwa. Kamao dyanan na, legal kayo nga agasawa. Wan nga rod, manang. Nabayag nga inururay ko da ito akan ito. Ita, nalpas matlaangan. Sana bale, tasaan ka nga agbabawi anak ikasar iti kabsat ko. Malaksid anasingpet, nagagatpay. Saan ka madanagan manang? Saan to apulos nga agbabawi ni Nadine, anak ikalay sa kanyak? Agsasaro naman ng tibiyahe kita, bakit? Kat, nasaya at tapno daras ka makaurnong. Uwan nga rod, iti kasta, makagatang akpay manan iti may sapay awan. Bastagan anad ka akanayon alakay. Uwan, kan uray da kayo mat kadagiti anak ta. Agan anad kayo mat akanayon. Wan, adda kami lang dito'y amang ururay akanayon ken ka. Diretso matibiyahe mon pare. Imbag no saan nga agreklamo ni bakit mo? Ay, saan pare? Mawatan nak ni Nadine. Ngamin, addaman ng iur-urnungak. Ay katwa na. Nang runa kat naggastos kayo, hindi nagkasar kayo. Uwan nga rod, ngam tinapatag. Nalpasan ti kasarmi. Wan pare, angam na eh. Kita ta saan mo mat aliw-liwayan ti obligasyon mo kini bakit mo? Narigat unay tinagagat. Kas nakunakon pare, maawatan nak ni Nadine. Apay nga taasaan asungsungbatan ni Nadine ti awag ko kenkwana. Nakaturog nga tan. Kat no nasapa pa'y mat. Ay, baybayak man langan. Amangan no makasingaak pa ititurog na. Ay, ni man manang amilatan ti awagak. Ibagak apasyaran namot dagiti aginak. Nulaki di saan abisi. Hello, tatang. Apay anak kaawag kayo? Panagkunat, nasken nga gawid kan. Ha? Taapay matatang. Dito'y tayon ton nga agsasarita. May papan iti naaman ti kabsat mo, iti ipapanay di balayaw. Ibagayo ka din, tatang. Di untak-takan ti biyahe ka. Amang ano saan mo matla nga maawat, no maamuam ti aramiden ti asawam. Anya? O sige, tatang. Agawid ang ngarob. Apay na din. Ibagaman kanyak. No apay an aramid mo ti kastoy. Agtrab-trabaho ak. Ngamaddamat gaya man sa bali akadwam. Amat maturong iti silikta. Sorry, Ariel. Ngambason mo matlaang. Gapot ang awanin panawan mo kanyak. Amumat nga agtrab-trabaho ak. Para iti masakbayan tayo. Kunak man numawatang dayta. Gapot na awan sa bali ang pagpilyak. No saan nga awatan ti sitwasyon.
Nakasaganak amang lipat iti inaramid mo. Basta liklikam day ta lalaki. Umalis tayo iti pagabangan. Pumanaw tayong ditoy. Pasensya kan, Ariel. Ngam saanan asikat ti ayayatak. Sumurutak kini Daniel. Gaputa masikuga kon. Anya ti kunam. Kasta kalakakan kati panangisinang kanyak. Idinto takakas kasartalaan. Nagpasikog kaadagos iti lalaking. Napasama kan. Iso nga awanan maaramida. Sumurutak kini Daniel. Ket dagiti ubing. Agtali na aday ti sidong ko. Gaputa ubing dapay. Ken siyak ti nakairwaman dakad kadwa. Mangtad kalaangan iti suporta. Pangasim na din. Saan na kumamot a panawan? Pagsaritaan ta na sayat na ito'y. Agpapakaasyakan ka. Nakaikad da nga kon, Ariel. Ket sapay la kuma, tapalubusan na kon. Gustong day tapan ang kamkamat mo iti asawam. Awanin ti maaramidam, no kayat nan ti sumurot iti lalaki na. Amangan no isupay ti pakaisagmakam. Lalaki rumat gayam day di babae. Naglaka nagpasulisog iti sabale. Tatang. Jack maklo na saan na kun ngayayat ang ti asawak. Kaday jayan na lalaki ti kayat na. Awanin ti maaramida, Ambarok. No kayat mo ti makabales kadakwada, idarum mo ida. Saan, tatang? Jack kayat nga idarom ti asawak. Gapot ay ayat ak unay. Ngam saan nakangarudan na kayat? Tatang, anya ti rumbang aramidak. Tapno agsublikan yak ti asawak. Tirumbang aramidam, aklo ni maun ti kinapudno, asaan na kan nga ay ayatan ti asawam? Ay naadin ko, agin inom ka manan. Anya ka din ti mapaspasamak ken ka. Saan mo ka din akayat ti agtrabaho? Awanan ganas mga trabaho. Tanapukaw kumatan ti asawak, manang. Kastamlatan iti agnanayon? Magamuditan, noan niya ti mapasamak kanya. Saan ka kadi amaasyan iti bagim? Ay, siyak ti maasasyan kan ka. Ay, kayat ko apagsasawan ni Nadine, gapu iti naramid na kan ka. Ay, ading ko, saan mabalhin akas tamlatan iti agnanayon? Sikat ti awan basol na? Ngam sikat ti agikarkaro? Jack amo, manang. No kasanuak makalipat. Jack amo. Noan niya ti rumbang nga aramidak. Anya daytan nga itsuram, pare? Apay anak umay ka, pare. Anyat masapul mo. Damag ko nga min, saan kan ngagbibiyahe? Dayta ka nulat ta nagininom ti aramidam. Gaputa Jack Maklon. Akas to yan tinagbanagan ti biyag ko. Awanan sirbi dagiti arapaap ko iti biyag. Kaslasan ka lalaki. Nagkapsut mo ti pakinakam mo. Panubok lang dayta ken ka, pare. At daga po amin dagita, no apay mapaspasamak ken ka ti kasta. Anya tiga po, pare. Ibagaman. Siguro, sana da kayo tinaituding ititunggal may sa kinina din. Saan ikarikan kanina din, pare? Anya pa'y lang ti sapulan na ken ka. Awanan bain kit di balangkantis. Dayta nga rod tinasakit. Gaputawan mo't amok ang nagbasulak. Agmubon kan, pare. Sumurot ka kit di kanyak. Dua avanti ka sapulan di mangarkila kanyak. Agtrabaho ka kit di. Iti kasta, makalipat ka. Hustaw tinako na tigayem mo, Ariel.
Iliw-liwag mau, daytaan napasamak ken ka. Nagtrabaho ka. Iti kasta. Saan ani na din ti kanayon ang mapampanunot mau. Sige, tatang. Padasak ti bumangon. Kasta Saan mo kumadadail ang tibiyag mau, gapulaan kininadain. Adu kami amang ipatpatigken ka. Kasla sa anak ang makalipat. Duag talinaadak dito'y lugar tayo, tatang. Kaya't ko ti agbakasyon ijayan ni Auntie Melba. Nasaysayat pa'y. Tapno daras ka makalipat. Kasta gayam tinapasamak ken ka kaanak ka. Unay mo't tanagasgasat mo. Uwan nga rod, Auntie. No amukla kumakasto iti aramiden na kanyak. Uray saan kami lakuman ang nagkalaysa. Awan mo't nga rod makaammo, no anya dagiti mapasamak iti masakbayan. Nasakit lang tinakam ko, Auntie. Impay ko mo't amin kan kwa na. Ngam, kinurang nalata. Sinayang nakakaanakan. Di kat agyaman taawan madi nga aramid mo. Ita, isukit din tinagaramid. Baliktad sa. Di tayo ang mapanagnagan, Auntie. Asaan laang alalaki ti amuna ti mangloko. Uray babae. Kabaalandangat ti mangloko. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Andrew. Iti San Mateo, Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunada, samula marikna ti kinapateg ti may sa abanag, no daytoy ket napukaw mon. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Andrew. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Love, di ka kadipay nalpas di talaptap mo. Sikamat gami ka. Adupay ti aramidak. Apay ka di? Nakaluto akon. Mangantan. Kwa. Umuna kalatan amangan. Kaduam da mamang, kanti anak ta. Nalpas dan anangan. Kayat ko, agid dan taamangan. Adupay ito ilapas ko a report. Umuna kalatan. Madamdaman to kumadaytan, love. Sana pa'y amabisin, Mika. Madamdaman to kumadaytan, love. Paboritong tinluto. Ilapas ko pa dito eh. Sige nga, Rod. Urayan kalatan. Ang mabayag pa dito amalpas. O di urayan kalatan. Akasla sa anak mo tin amabisin. Unay mo't tanday tang asawam, Andrew. Nalabos ti panagas astana. Saan kayo mo't akakaskasar takastana? Hawan nga rod, mamang. Di kat agbirok iti pagtrabahoan na. Tapno da pagbisbisian na. Saanan, mamang? Kaya't ko adito ilatan balay ni Mika. Iti kasta, maasikaso na ti anak mi. Okay, no kasta ti kayat mo, di iso ti masurot. Tiladyak kayat. Kasla mabagbalak iti trato na kanyak. Ibagam kun kwa na ngamin, asika ti lalaki. Romba nga asika ti boss iti bukod mo abalay. Ni mamang talaga. Katpad numot. Ha, di mo itulok, asika ti iturayan ti asawam. Agawit ka din, sir? Si Kamat Philip, nududuhata, di na ko naawagan iti sir. Kapabayin mo ta. Second overall supervisor iti dahi tayo kumpanya. Oray pa'y, agkumpari ta. Nolabsan ti agsarita, kaslatag kabsat. Okay, pare. Agyaman ak nga rod, no kasta? Oh, inasitgan ka. Taawisin ka, Philip. Sa di, no? Mapantaman kit di agrelax. Oray, sagmamano tala nga bote. Hanggang nungay agungot ni Mika. Apay ko mga agunget. Numaladaw ka nga agawid. Saan? Unay kalakit din na ya. Ay, nagasat ka. Masingpat ni Mare. Idinto ta siya. Ay na. Kaslatig rin ni bakit. Ay kat agduma ta nga rod, Philip. Ay, nagasat ka talaga, pare.
Napintas lang ang roda ni Mrs. Mau. Nasingpet pa eh. Una pare, sa anak mo't anak kapoy. Ala, intakid din. Itikas ta. Makaduta. Love, agreeing ka. Maturugak man pa eh. Saan ka kadi asumrak iti trabaho? Sumula ka. Maturugak lang basit. Kasanumit ngamin. Nayadum ti minom idirabi Una yung matdaytan. Disturbo! Naguni ti alam mo, love. Agreeing ka. Paki-off mo man pa eh. Oh, aday ta. Inidap kun ti alarm, love. Mabalin ka di. Panawan na lang, Mika. Itulog ko man pa'y basit. O sige nga, Rod Andrew. Isagana kun ti breakfast mo. Itikas na. Mangan ka adagos, apaman amakariing ka, ha? Apay, Philip. Agdardaras kamot nga masidag. Papayaban na ka ni Ma'am Belinda. Ah, tapay ka no? Diyan mo Kasla makaungit. O sige. Ibagam. Sumarunwak iti opisina na. Ingkaitan. Amumutan ni Ma'am no makaungit. Ah, amukon. Tiyan niya, pare. Amuk no apay ang makakaungat. Anya nga ruti makagapo. Ti pan nakaladaw ko asimrak itay. Nalabit akasta. No kasta nga rod. Nasken nga isaganak ti rason ko. Sakbay ang mapanak iti opisina na. Narigat, no jak ammo ti lawlawatak. Kaya't ko nga ipalawag mo, no apay anala daw ka simra kitay. Kwa madam. Jak kayat akwa ti sungbat mo, Andro. Baybayadan na ka ti kumpanya tapno ag trabaho ka. Kastoy na madam. Nasakit nga minti ulok. Dandani nga rod sana ko na sumrak. Ngam pinilit ko lang. Tapang panunutak dagiti trabaho. Taapay nga ben ang nagsakit ti ulom. Diyak mo, madam. Basta, sumrulat tanda ito asakit ti ulok. Kasta ka di. Apay adi kag pa doktor. Saanin, madam? Diyak mat siguro ipatay da ito'y. Anya, agpa-doktor ka. Amangan kit dino anya daytan. Uwan, madam. Agpa-check apak to. Sige. Ay iwon gayam. At datin darak aparte inton rabi. Mabalin ka di asikan ti ag-drive itilukan ko. Uwan, madam. Day talagayam. Approve. Day tati magustuakan ka, Andro. Tawan ti saan kan ka. Basta da kayo, madam. Awan ti saan kanyak. Anya. Ay, sika talaga, Andro. No sika ti kasasaok, lumami isa dagos ti ulo, kat maikat ti ungat ko. Amom ti makidanggay kanyak. Mangantan, mami. Ay na, naimas to inluto masidaan tayo. Si kalatan ti mangan, anak ko. Orayak pa ni daddy. Apay ngamin ngawan pa ni daddy. Mangan kakitin, Samuel. Ni daddy, mabit lang tasong bata. Hello, Andro. Adda ka din napasamak. Apay, adi ka pinakawid. Katrabiin. Anya kalakit din na ya. Di ka agdanag akasta. Iso nga imawag ta kinaduak ni Boss Mi iti may sa birthday party. Ay, kastagayam. Uwan Mika, iso amangan kayo latan. Di na kunurayan. Sapay pinauna ako ni Samuel. Mangmanganan. Urayan ka kuma. Mangan ka latang aminan, Mika. Saan na kun nga urayan? Nalawag ba't nga tanday ta? Ha? Agumat nga ginom, Philip. Nagado ti arak kan pulutan. Sakit, puros espesyal dagiti makan dito ya party. Uwan nga rod, Andrew. Sakit, puro nagbabak nang dagiti bisita da. Iso nga rod nga agumat Philip. Naimbag man, takinayat ni madam nga isurot na. Di tati pakakita ang manapigsak ni boss tayo.
Hindi pa ilang kit madlaw ko daytan pare. Nadlaw mo gayam, ha? Una, Iso nga rod asyak tinadutukan nga overall supervisor iti kumpanya ni madam. Asyak ti paborito na. makapaapal ka pare. Di kagdanag pare. Tanapintas mo't lang ti posisyon mo. Tasyak tinangirekomendaken ka kini madam. Daytan nga ro tindak kalapag yamyamanakan ka pare. Gapuken ka, nakastragak iti trabaho. Mabiit man laeng Andro. Mapan ka di iti trabaho? Wan mamang, adda ka di bagayo. Narabyan kan samot ang nagawid iti kalman. Wan mamang, adda inatindaran mi a birthday party. Kaduami ni boss. Kastagayam. Kasano? Rabrabi nga inururay na kanimika ijay salas. Inyawag kumatkan ko na. Katapay nga rod nga inururay na kapailaan. Kasjay na talaga, mamang. No apay mo't ngamin, tadi mo palubusan ngag trabaho. Iti kasta, at damot pa kakumikuman na. Saan mamang? Kayat ko adito'y nalaang balay. Dakal matisweldok. Saanen anasken ngag trabaho pa'y ni Mika. Nasaya at nagriing kan, love. Inyalaan ka iti kanam dito'y kwarto. Apay pa'y lang, Mika. Sa anak mo't amas sakit. Uray pa'y. Kaya't kaapag sirbihan, Andrew. Ngam saanen anasken nga yumay mo pa'y dito'y seled tati kanak. Saan mo ka di akayat? Alam, bumangon ka, tasubuan ka. Saanen, Mika? Isublim dagita amakan iti kusina. Sa anak pa'y amabisin. Ang naimas na ito indutok a breakfast mo. Imbagak matan! Sa anak amangan dito'y kwarto. Kan sa anak pa'y amabisin. Apay akas na ka, Andrew. Kaya't kalaang matapagserbihan. Ngam apay akanayon nakapababainan. Gapot ang mabakbak ka lakon itinalabas a panagayat mo kanyak. Anya? Diyakin pagarup akas na tiriknam. Diyak laing pagarup, Andrew. Kasla na lukot a papel tarupam, Andrew. Nagapa kayo kanimika? Wen nga rod, mamang. Day tati bagbagakan ka, Andrew. Makapasuron ngamin. Kasla mabakal akon itinalaos a panang taripato na kanyak. Day takot. Saan nak ngamin nga ipangpangag? Wen mamang. Umanugo taksan iti bagbagayo. Nasayaat no maamiris mo itan. Wen mamang. Nasaysaya at sangag pa'y sunod da trabaho ni Mika. Tapno adda pa kakumikuman na. Madam. Sa dino ti pangituludak kada kayo itaarabii? Mapantay ti balay ti maysa kadagiti abika. Anya ti okasyon, madam. Nakapasa ti anak na iti paregsam. Iso nga agpaparte ti abika. Kastagaya, madam. Apay akaslawan ka kanay kaya bita, Andrew. Kwa, madam. Mabalin ka di nga itulod kayo lang iti balay ti amigayo. Kalpasan na, agawid akon. Ngam apay, agsakit ka kadi. Saan met, madam? Amukon. Nagapa kayo iti asawam. At dalabasit saan niya nagkinaawatan, madam. Nukasta, rumbang lang nga agliwliwa ka. Tapno saan ka nga ag-focus iti parikotio. Okay. Sumurot kada kayo iti party, madam. Nakarubot kamot, mami. Sa dino ti papanam. Mapanak agsapol iti pagtrabaho anak ko. Anya? Anong apay, mami? Anya nga apay. Kunak man, no da kami lang ti asikaswam. Ubing ka pa'y, Samuel. Kat ado pa'y ti saan mo ang maawatan. Mami? Saan na bali anak ko? Ang damot ni Lolam akadwam dito ibalay. Sige, mapana ko na. Bye, Samuel. Samuel, adda ka ba't dito'y salas? Ni mamim?
Pimanaw, Daddy. Ni, apay ngay? Saan mo't nga aldaw ti panagpalingki na ita? Mapan kan wag birok iti pagtrabahuan na. Anya? Numabalin, Daddy. Diyak kayat, akanayon nga awan ni Mami dito'y balay. Sige. Mabit lang anak ko. Kamakamak ni Mamin. Mika, masahim man ti ulok. Na-stress ak iti nagbalay matrabaho kiti opisina. Nabanugak, Andrew. Kaya't kunti maturog. Ang sigod mo't amas masahim ti ulok. Nang runa no nabanugak. Ididay na sa baliitan. Ne, apay ngay? Apay ko na, kat nabanugak mat iti trabaho, iti mol apagubobra. Akas may sa akashir. San samat anasaya ti epekto na ti panagtrabaho ma? Ni, taapay ko ma. Sigod analailo ka kanyak. Pagserbyan nak iti amin nakasapulak. Di mat ko nam amabakbakil ka iti aramida. San kumamatakas na ti bagam? Sikatin ang isuro kanyak, Andrew. Kat hustumot kit di. Ita, saan akon abalod iti daytoy abalay. Wan, saanan? Apay kaslasan ka makapangan, Andro. Parikot ko ni Mika, Philip. Dahitan ti pagbagakan kay di pare. Uwan nga rod pare. 5 miis matan kanyak ni Mika. Ay, maawata mo na pare. Ngamin sa balitan. Adamot trabaho na itan. Imbagak nga agikat iti trabaho na. Ngam di na matan kayat. Bayam latan na. No iso ti pagragsakan na. Itig mo latan. Ngam awanan ti sigod a kinadungo na kanyak. Dagi jay ti berbiro kak Philip. May kawak lao na ita. Idi, kanayon na nakasagana ti kanak, kan merinda, ang amita, awanin. Dahito ikad advice ti may sa agayam, pare. Anya dayta pare. Maburburi-bura na kita. Kasla sa bali pa yun ti mapampanunot ko. Sana kasta pare. Apay, di mo manan ay aywen? Ti aramidam kat armam manan. Kasi di agar aram kapay lakan ko na. Wan man pare. Aramidak dayta. Kat agyaman ak iti dayta nga imbagam. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arceli. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jak ninamnama, ama kaaditay. Ngem gapo iti aramid ko, dandaninak pinanawan ti asawak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Arceli. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Gatangam kit din iti lakok a karpet. Uray to gives mon, batch. Unay kalakit din ay Arceli. Naggagit ka launay nga aglako. Katawan pa yung pamilyam. Di ka pa yung nakiasawa. Apay nga min aday tati pa kasi kuram ay, batch. Alan gatangam mon day to tapno makalako akmet. Ay, babawi ko na nang ibaga iti address ko ken ka. Umay naklagayam lakwan. Sana bali taka sa pulam mo't day to Alaman langin. Ngem ti kagudwa pa lang ti bayada ka. May munto man ang singeran ti kagudwa. Wan ka di, batch. Awan parikot. Soft drink mo man, gayam. Mabit lang Nakaadukan sakit di Adamot ten abasit. Ato iti soft drinks mo. Agyaman na. At itibayad ko. Itugtugaw ko man pa dito ta aginanaak pay. Ay katun No apay kat ngamin adi ka makiasawa tapno da katulungam. Mabalin ka dimot asyak ti agaram. Kasanumat ngamin nga da agaram ken ka. Kat kastamat ti itsuram. Nakakalugong ka itinalawa. Saan nga agparang ti pintas mo? No sa anak mo't nga kalugong itinalawa. Madadang mo't ti rupak iti init. Ammom mo't nga agisursor iti komporme ti pagsapulang. Sa bagay Imbagkan ka tasaan ka nga agab-abang iti pwestom.
Nga makabannog matimagmag na akanayon. Sana balikan ka tado ti am mo malakwam iti kumpor mi alakom. Kasta talaga gayam. Anos laang tapno agbiag tayo. Adagayam lakom a magic pilong. Awan awit ko ita. Inton bigaton. Taidagas ko amasapa ditoy. Alaman nga ron, tapno saan nga isupay agat gatangan ni Jetown. Mano ka di ayati ka sa pulam? Uray duwalaang. Ala nga rodan. Tayalaan ka inton bigat. Nay, adda kamot gaya mo, nanak ko. Aginanakan, tamangan tayon taon. Sige nanang, agboyak pa iti TV. Kumusta mo ti trabaho? Ayos laang nanang. Sakto laang ti birok ko. No apay nga mi nakaykayat mo ti agisursur iti lakom. Nagrigat at trabaho. Adumot di ta ti master kan at trabaho. Dahito mat nga minan, tinakailwamak nanang. May mayatan ti kastoy tabos ko ti bagik. Wen ngamanon ti tawen mo. Awan plano amaki asawa. Mabalin ka di asyak ti agarom mat nanang. Ay naanak ko, awan makasirpat ken ka iti kasta trabaho. No adda ipaay ti Diyos para kanya, sumangpet kat sumangpet tulat ta. Uray saan ko abirbiruken nanang. Sabagay mutkit di Naibag abigat mo, miss. Asino ka? Kaanak-anak ti karubayo, miss. Imbaon nakman nga agaik dito'y batog ti paraangan da. Tani, nasamak nga minan. Mabalin apakidalos mo matan to'y batog mi. Itid ko titangdan mo inton malpas mo agaikan. Uray libre latan, miss. Ay saan Basta itid ko ti bayad inton magaikam. Diyak nga rudon gaikan, no ibagam atangdanan nak, miss. Anya? Ngamno ko nam alibre, isu gaikak. Sabali ka mat a klase ti tao anya. Apay, mano aya ti tawin mo. Manang ko nam saan kat amis ka amis dita? 24 ti taon kon, miss. Manang ko nam kanya, ta 31 kon. Saan mat amadlaw? Kaslag katawunan talaang mat. Anda ni Jomar, ingkasangwen. Ay natatang, jakayat. Apay ngamin apinaunag yu. Kakaisuna nga dagaram kan ka. Nga magpakipot kakit din. Mat nagkantaw ni ti kalendaryaw. Nga magpili-pili ka pa'y laang. Kadno 24 laang titawan ni Jomar. Kahit anya kumangay. Amom kaday. Nakasaok ti anting ni Jomar. Uli lamat gaya man. Saan na nakaadal? Manupay lakano matitaon na idinaulila. Nagsusublat dagiti anti na anang kupkup kan kuana. Kaasimat nga ro tinagbalin abiyag na tatang. Kunapay kit din ni anti na no kayat mo ni Jomar, ison ti makaam mo iti pagkasaryaw. Itultulag daksamat tan tatang. Ay, saan matakasta, anak ko? Ngamdakkel ti maitulong kan ka ni Jomar iti trabaho ma. Kan kayat ko mat ti maadaan iti apaw. Isumain kakatsangwan ni Jomar. Apay ka di nagdagulit ka. Apay ka di adinak kayat. Gapo ka di tawan maipanakal ko kan ka. Sa anak anakaadal, kan sa anak anabaknang. Anya ka di dito ibagbagam. Amom ka di numano atawan ti baet ta, ha? Anya kumangay. Basit laang mat. Addan tupay di ta tinanduma, nakarkaro. Ay, di kan tumabay na makikuyog kanya. Pagbainak kumangay. Kan saan mat amadlaw nga inauna ka. Anya asa na madlaw? Madlaw kun tupay nga inauna ak ngam iti sika. No sika ngam no iti sa balay. Saan da amadlaw? Ay, saan kan nga grason? Basta, saan ka asardengan, aging gaadinak sungbatan. Damo pa'y laang ang nakita ka. Kursunada kan. Ngamin, saan ka akas ka dagiti daduma babae, anaarte? Uray pa nagbadbadom. Simple laang. Saan akas ka dagiti daduma dita? Nagagat ka pa'y.
Kaskan ka, ti kayat kong agbalin nga asawak. Anya? No kasta, sinong bata mon? Wala na. Maayayo akmat ngaminan kadagiti ibagbagana. Siya kano ti kayat na. Ta simple aklaeng. Kat, kaano nga ron nga iti kasar? Depende latan no anya ti pagtungtungan da. Imbaga ka ni tata nga isulatan ti makisao iti anti ni Jomar. Apay asaan ka anapan nga itapno ang mumat? Mabainak. Isuan ni tatang latan ti imbaon ko ang makisarita. Ti anti na kano ngamin ti makaamo iti magastos. Isuan no anya ti kayat da. Isulatan ti masurot. Makamo da. Sabali ka mo talaga. Imbis ang nagkuyog kayo kumakan ni Jomar. Sayang mo ti aldaw ko nga gisursur iti laho. Itatanalpas ti kasarta. Tulungan kan iti trabaho nga gisursor. Amom ka di ti agmaneho iti motor. Amok tanakasursuro akmat idi addaak ijay probinsya. Ngam, awan la ang lisensyak. Apay ka di? Planok nga rod ti mangirwar iti motor ang maaramat nga gisursur. Ay katsi ka Mangalata nga umuna iti lisensyam. Pasensyakan Tawan maitulong ko a pinansyal. Ngam, matulungan ka. Nagtrabaho. Mala nga rod. Agtinulong ta. Ay, makabannog at talaga ti agisursor iti lako. Imbaglakid din, tadda ka akadkadwak itan. Aginanata pa'y, sa tagluto. Aginanakalatan bakit? Tasya kon ti agluto. Sa anak matuna inabannog. Ken mabisina kon, iswa siya kon ti agluto. Ala, makamu ka nga rod. No siyak, kayat ko pa'y ti aginana nga umuna. Sige, bakit? Siya kon ti makamaw. Kumusta nga iti batch ko nga danasawa na? Ay na, nagdakkalagin awak batch. Kan, dakkala katulungak ni Jomar. Ngamin, nagagat. Isupay kat ati para luto. Kan, nalaing agluto. Ay, swerte nga rod anak asawa When batch. Saan ko pa'y kiti akayat iti damo taob-ubing nga rod ngam iti siya. Ngam naayayo akadagiti ibagbagana ngamin. Ay, katrumbong lang mat ngami na makiasawa kan, batch. Ala mo dati order mo a karpet. Or-orayin na kon ti asawa. Nagyaman na ka. Nakurso na daan ngami ni bakit ko tiim mo na nga inlakom. Iso akayat naman ng tigumatang. Ngam kas iti sigod, tugib slata. Awan parikot, batch. Sikapay lang ti agisursor ita. Sana bali, tasanay mo mutan. Agdalusak dito yung balay, kan aglabaak pa'y. Sige bakit? Siyak pa'y lang arun ti agisursor. Agan-anad ka iti panagmanihom, Juan. Wen, bakit? Agyamanak Aglablaba kamot dito'y paraangan niyo. Saan ka simurot iti asawam? Saan, nanang? Naurno nga nak iti lalabaan. Kan agdalusak. Kumusta ngay matibiyag ti adda asawa na? Mayat nanang, tadan katulungak. Saan ka kadipay ang masikog anak ko? Saan pa'y matngarod, nanang? Apay ngay. Anya ngay tar-aramidin niyo. Anya mo day tan asaludsudyo. Saan ka ngamin unay ngagbambanog? Ala, wala nanang. Saan kayo kadi amadanagan? No talaga ang pagayatan ti Diyos amadaan kami ti anak, dumteng tulata. Nangibaga nga aginom ka, ha? Ni bakit mat? Italang mat. Adang amin nasabat kong amamok. Kat nagawis iti inom. Iswa da jay, pinagbigyak. Inton maminsan. Saan mo nga ulitin ti aginom? Diyak kayat amasursurong ti kasta abisyo. Ala, sorry, bakit? Sana na maulit. Diakon ulitin pa iti uminom. Nasayaat mo't. Tano ulitin pa'y. Diyak amo no anya ti aramidakan ka. Ala, gusto nga rudan, bakit? Di ka nagungaw. Ay, nakaluto ka ka dahin. Saan pa'y? Saan ka di at trabahong ti agluto? Inururay ka, tas ka ti agluto.
Ala, bakit? Mapanak nga rudan agluto. Ay, masadutak man na sumurot iti asawak. Apay nga ta. Kanayo nakmutan nga agsasadot. Ay, adaw mawawag. Hello? Wan, sir. Siyak ti asawa na. Apay? Anya? Sa dinong ospital. Sige nga rod, sir. Umayak itamot laang. Bye. Ay, nadungpar ka no ti motor ni Jomar. Ay, anya nga tan tinapasamak iti motor. Nadadaol nga ta. Ang mga no nakainom mo ta nag-drive ti loko. Anya tinapasamak, ha? Nakainom ka kadi ang nag-drive? Ayan ti motor. Anya tinapasamak iti motor. Nadadaal ka din? Api, adi ka nagananad. Anya ka matan bakit? Imbis ako musta anak. Saan mat? Tanapat patagpaykan ka ti motor. Imbag kumamat. Naawan ti sabali at tawa makangagkan ka. Sapay nagpig sa tingiwat mo. Iba inanak kumamat nga asawam Gapot naman nagbaybay ka. Saan ka di ako nakagananad ka? Syakti dinong parda, bakit? Katnoan yaman ti dadaal ti motor. Isuda ti agsungbat, kan oray iti pan naka-ospital ko. Tulungan na kuma, tatang. Nagawid ka no ni Jomar iti probinsyada. Nasaktan sa, gapo iti inaramid ko. Nagtalaw matan. Nay, apay ngamin ay Pinagungtak, idi na disgrasya. Napudot ngamin tulog, kadag ito'y napalpalabas ngal daw, tatang. Tagayam, masikugak. Amo ka di ti asawam amasikug ka. Saan? Ta nagtalaw nga rod. Nagpasugnod. Tatang, mapantayo ko madanunon ti asawak. Akidawak iti pamakawan, gaputa nagbaso lak. Apay asinurot nakpailaan. Ay, nyamot day ta adamag mo. Sinurot ka ata asawa ka nga rod. Sorry naan niya tinaisawsawang ko. Ay ayat nakadimat laang, Arsay. Wunaw, napatagak laang kan ka, gaputa adama ibaon-baon mo. Anyamot day ta nga ibagbagam. Diyak ka baulan ama po ka iti biyag ko. Ay ayaten ka, taasawa ka kat nga rod. Pasensya ka no napudot ti ulo kadagiti napalpalabas nga aldaw. Epekto siguro ti panaginaw ko. Anya? Aginaw ka? Wan, isong agawid ka kuman. Apay-pay lang arod ang nagbiyahe ka. Di na pala inawagan. Ang mga dadakas ang mapasamak iti sikong mo. Madanagan ang ngamin. Kunak no panawan na kun. Nagpasugnudak laeng. Gaputa kasla napatpatagpay di motor mo. Iti siya nga asawam. Saan matakasta? Ngam no kasta tinagawatam. Pasensyaan na kun Alang araw baka. Agawid tan.